Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Vincent Edgepala, President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ula keno baga BJP, ka labme da ka thok yu pajba, da ka bakular ban pelaj doyong, ka chingira pisa bat kiwe-kiwe. Ulang bakcingwan rak ke BJP dangshen ni ke Women's Reservation Bill arca penrio, kadai tang ban yok penrung ni ke Delimitation Bill. Henry Gladon ke Women's Reservation Act ke belam menjurus nem arca fly, ya ke bak sorkar NDA, belam kemat ke BJP, kam shimla penteri kam setia. Shushu laong bakcing keno bak Kongres ke Persya ke Women's Reservation Bill arca penrio, kadai ke bawah miham, bagi pajba Meghalaya ki tip khamba, berkumta kimcu ajing job ya ke BJP. Kalau biar ya ke BJP ban om tanwar kibru khamtam Meghalaya ke start kibru ki tip ya ke Women Reservation Bill la pas do usnem arhajar bulai ke jingwan ra jong ki man kene ke ban pembej bakin wan ra ya ke delimitation ni kan percaya ke reservation bill ndre ga jo ke por ki ban ra ya ke reservation bat ke delimitation ni percaya ke delimitation namar babelai ni don hari India ki northern state ki southern state ki don ki reservation ta ki schedule caste schedule tribe OBC bat ki wai te ka bill bagi bandra ka klaim keran syai hakanu ka kom ki formula ka syom bi 1.5 lagi badon ndre ne kini pat kanot li ki reserve kanot li ki SC kanot li ki ST kanot li ki OBC ki klaim om ke jingkwa jong ki khanang batang ni kita ki he pai bat ikini ki he jai ndre yangi ki biru ki badon kam ki reservation kede ke jing syahi la da kule peti lene hakanu kono ko bantar oban compete bat ki kamre ke basuk ini PE ke CUET kumba kolong mentan ladang ini reservation cek kena jadi bon ke syadro but exam dan yelek keno ke sam ko open ke bai ni la di don reservation kumcu ro politics ladang ini don ke reservation we ban ra ya ka voice jong itu ke ST SC OBC apa parlimen dan ni hamno kene ka bil mde tai ka parlimen kene ka bil ke assembly tinggi di ban yo ini ban don ke reservation ke ban syai kenang ba ni kiripai bat itu ki ba Hamduna di depannya kalat ke kebukum kinong India hak demokrasi katkum ke konstitusi di depannya kalat banyak keren di depan kinong hikmat banyak sai banyak dah nak mentah jomki ke Hamduna kata ke dia berdonkan ke kongres ke yen ke BJP berbor PE ke job dak popular katsan hajar ke wegeying kasan lak ke wegeying muncul susut ki bobon ni bagani hang ni ro ka jingong jongki menchwa hapo ci ndrobunain pelai uduyong iklim le bobon ki sutok takane ro ki sutok pa pa ki nom Meghalaya ki kam start ban BJP kim ju ai bod ki BJP nama arbitrip ke parti ke basukren only lip service klam ai ki jingida menta kita introduce ya ke FCRA menta kita introduce ya ke bill ke baki ong ke anti conversion bon ki bill ki dan introduce ki la pas keleng-keleng ki bri pimut ki beja Meghalaya ki kam start ki bri ban ya ki politician ke kam start ki paipa ban ni jino ki political party nam try ki bri ki ngop kata ka jing sianti ne ke bu jong ke BJP ke jingwan ra adil mention ke we ngafrai ki kwa ba ki SC ST pila ihi example menchwa ki babon ki ST SC ni kam through reservation haki kam sarkar kabamut ki kam PSU kum haki government ki central PSU lene ki public undertaking yo kam ham to menta itu baro ki la privatized example menta hilek hane grims don reservation chu ai contract you know hilek ya keleng ki kam ki behe la bat be ki we PE hang ne Meghalaya ro bisa ka de ki om ki bandra buk andre sei ki bisa ka lek kawan na Delhi ka lek 5 yang sedeli namar role kambiang kata kerkom benta kambiang kata ke reservation kam syai kerkom diwai ke spa kam syai kerkom represent ini kinong nikmat ladang indon ki politician ki ban side ban yada ban keren benta ki ritpai ban keren benta ki ST de keren benta ki SC ban keren benta ki long kimi long pa sei kan lo te gide ban syai gide ban tip ke bengile ko keras ke tip kata Bagi BJP ya kene kin pensai na marba kadon ke bucong ki seladan. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lan ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya